iki ni ikigo cyafunguye amarembo mu mwaka w'ibihumbi 2019 tariki 6 z'ukwa mbere 2019 gifungura gifite maternelle gusa. Ndavuga umwaka wa mbere w'inshuke, wa kabiri ndetse n'uwa gatatu. 2021 nibwo twaje gufungura icyiciro cy'amashuri abanza. Turn your step. Turn your step. On the right here. On the right. On the right. On the right. On the right. Gauche, droite. Gauche, droite. Deux. Deux. Les jeunes garçons. Une. Je tourne à gauche. Tourne à gauche. 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 À gauche. À gauche. Chez nous, sentez-vous chez nous comme chez vous. Sentez-vous chez nous comme chez vous. Nous vous serez dans les bienvenus. Reka nanone twongera tubaha ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu. Mwese tubifurize amahoro y'Imana. Abanyarwanda muri mu bice bitandukanye by'isi kandi ndetse n'inshuti zacu mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, mwese nimugubwe neza cyane, tubifurize amahoro. Mbwire kandi ababyeyi, nimba utarazigamira umwana wawe ngo ufunguze konte muri Ejo Heza, waba uriho wibagirwa ikintu cy'ingenzi. Kandi gufunguza konte muri Ejo Heza ukoresha telefone yawe, aho ukanda akanyenyeri 56 ugashyiraho urwego, ugakurikiza amabwiriza bagenda baguha. Iyo konte ni y'agaciro cyane ko ari ukuzigamira umwana wawe ejo ubuzima bwe bukazagenda neza cyane.
byiza cyane. Turi kumwe n'abana beza muri kubona kuri kamera zacu, abana basa neza uhereye hasi ukageza hejuru, bameze neza cyane. Ndabizi ufite amatsiko. Aba ni abana twasanze mu karere ka Rubavu, ni ikigo kimwe, batera amatsiko. Umuyobozi w'ikigo araza kugisobanura neza, arakiva imuzi akigera imuzingo. Mu minsi ishize iki kigo cyagaragayemo umwana waserukiye akarere ajya mu isomero ryo gusoma neza mu buryo bugezweho, mu isomero rikuru i Kigali. Niyo mpamvu natwe rero twamaze kumenya ko uyu mwana arererwa muri kino kigo. Dukoresha imbaraga zacu n'ubushobozi bwacu dufite kugira ngo tugere hano, tumenye uburezi n'ubuhanga butangirwa muri kino kigo. Nk'uko mubibona abana ni bato, ariko ni bato nyine, ntabwo ari ba gito. Niyo mpamvu twifuje kugera hano. Bafite ubuhanga bwinshi n'ubumenyi, cyane ko burya bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo isuku igira isoko. Twifuje kugera hano rero kugira ngo tubazanire iyi nkuru nziza, munigire kuri aba bana. Ubwo ndavuga ibindi bigo bitandukanye hirya no hino mu Rwanda. Tugiye kwakira umuyobozi w'iri shuri bwa mbere, tunamushimira ko yaduhaye ikaze, atangira bibwira ibindi arabibasobanura by'iki kigo, ibintu bigende neza. Yego, murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Aristide Himbazwe, ninjye umuyobozi w'iki kigo. Tukaba twishimiye kuba mwaje kudusura. Yego, amazina y'ikigo cyitwa Saint Maria. Nk'uko muri kubibona gifite abana benshi bagiye batandukanye, nk'uko muri kugenda mubibona. Twagize amahirwe rero yo gusurwa n'Umwana TV, turabakiriye. Murakoze cyane. Ikigo bitiriye Maria, Mutagatifu Maria. Byiza cyane. Turagushimiye muyobozi. Introduction y'iki kigo, reka mubanze mutubwire abana barererwa hano bangana iki? Yego, murakoze cyane. Nk'uko mubibona dufite abana benshi bagiye batandukanye mu ngeri zitandukanye. Iki ni ikigo cyafunguye amarembo mu mwaka w'ibihumbi 2019, tariki 6 z'ukwa mbere 2019. Gifungura gifite maternelle gusa. Ndavuga umwaka wa mbere w'inshuke, wa kabiri ndetse n'uwa gatatu. 2021 nibwo twaje gufungura icyiciro cy'amashuri abanza, ariho twahereye muri lower primary. Ubwo ndavuga guhera mu wa mbere primaire, mu wa kabiri ndetse no mu wa gatatu. Akaba aribo bana dufite aka kanya. Twatangiye dufite abana 97, ubu ngubu twaba dufite abana basaga 260. Iyo niyo shusho nyirizina y'ikigo cyacu cya Saint Maria Montessori School. Yes, mutangiye vuba nk'uko bivuze, ariko abana banyu batangiye gusohokera akarere ku rwego rw'igihugu kugira ngo bajye kugaragaza ubuhanga n'ubumenyi mubaha. Reka nanone uduhe iyi shusho, umwana wanyu kugira ngo atoranwe hagendewe kuki? Murakoze cyane. Nk'uko nabibabwiye, ni ikigo cyatangiye umwaka ushize tuzana primaire. Habaye ngombwa ko tubona link zigiye zitandukanye z'amarushanwa, kuko ikigo cyacu kirigenga, ni prive. Haje kuboneka amarushanwa aturutse mu isomero rikuru ry'igihugu, ndavuga Kigali Public Library, aho habaye preselection mu turere tugiye dutandukanye. Natwe bitewe n'ubumenyi abana bacu bafite, nk'uko ababyeyi barerera hano babizi, umwana wacu yaje kuyitabira. Nk'uko muri kumubona hano, ku bw'amahirwe ku rwego rw'akarere aratambuka ajya guhatana ku rwego rw'igihugu. Byabereye muri Kigali Public Library, niho umwana yitabiriye amarushanwa ndetse abasha no kwitwara neza. Tukaba dutegereje ibisubizo bizava i Kigali uko umwana yitwaye ku rwego rw'igihugu. Nabyo turabyiteguye ko bizaba ari byiza nk'uko yadutunguye, akabasha gutsinda ku rwego rw'akarere, agasohokera ikigo cyacu igihugu bwa mbere mu marushanwa, ari nayo ya mbere twitabiriye, ndetse mu rurimi rw'icyongereza. Yego, ukivuga ururimi rw'icyongereza, abadukurikiye nabo bahise bagira amatsiko. Ubundi mukoresha indimi zingahe mu burezi muha bano bana? Murakoze cyane. Mu burezi duhereza abana bacu, biga Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili
ndetse n'ikinyarwanda nk'ururimi gakondo. Yego. Okay, ndumva wenda dusubiye inyuma gato, aba bana ese bose nabo muri kano karere cyangwa hari n'abava muri Rutsiro nk'uko muturanye? Ese mufite abana baturuka mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo, byo bihagaze bite? Yego, murakoze cyane. Nk'uko natangiye mbivuga, twafunguye iki kigo 2019, dutangirana abana 97, kugeza ubu dufite abana 260 kugera mu wa gatatu primaire. Icyo bishatse kuvuga, ubumenyi twahaye abana nibwo bwatumye ababyeyi mu ngeri zitandukanye. Umubyeyi arumva Montessori ari Nyabihu, akohereza umwana akaza kubi Rubavu kugira ngo yige hano imbere gatoya, naho ntago kuko za ndimi zose tuzikoresha, nabo baratuganye. Yego. Aha, byiza cyane. Ariko hari n'akandi kantu gatoya nifuza ko tumenya, ariko reka noye kukagira gato, nako ni kanini. Turiho turareba ikigo cyanyu nk'uko abivuze, igihe cyatangiriye muri no mu bwubatsi kugira ngo muhanoze neza, biri kugaragara. Ariko ngira ngo amakuru mfite, nimba wenda atari ibanga, menye nuko mutanakorera hano, ahubwo mufite n'irindi shami. Murakoze cyane. Nk'uko nagiye mbivuga, dufite amashami 3. Hari ikigo gikorera hafi ya Stade Umuganda, ari nacyo cyabyaye icyo cya kabiri. Dusa nkaho twavuze ko twafunguye 2019, yego, ariko mu by'ukuri ni ikigo cyafunguye 2007. Hari ikigo kiri munsi ya stade barakizi cyitwa Permanence, bitewe n'abaturage bagiye bimuka, ari batuye mu mbago z'ikibuga cy'indege, hakaba ngombwa ko babimura, baza kwimura muri ibi bice turimo bya Buhaza. Byabaye ngombwa ko tubatekerezaho aho bagiye, abari ngombwa biba ngombwa ko twimura ya maternelle yari iri hari yadufungura ishami ryayo, niryo twafunguriye inyuma ya Cercle d'Amitié. Hari ikigo gihari cy'inshuke, bitewe n'umubare w'ababyeyi bakomezaga kugenda biyongera, banasaba kuba twabashyiraho amashuri abanza. Niyo mpamvu twafunguye ishami rya 3, ari ryo turiho aka kanya, ari naryo ryavuyemo wa mwana watsinze akajya guhatana ku rwego rw'igihugu, ari ryo turimo hano, naryo rifite maternelle kugera mu wa 3 primaire. Ubwo rero nk'uko wagiye ubibona, turi mu nyubako, turi kugenda twongera amashuri, kuko kugeza ubu tugiye kugera P6 mu wa 6 primaire. Yego. Ntabwo rero ndibuze kukurekura, mufite umuvuduko uri hejuru cyane, kandi n'abana banyu bari kugaragaza koko ubuhanga budasanzwe. Ariko turagira ngo turebe nk'uko ababyeyi bagiye babatera ingabo mu bitugu, bakabazanira abana ari benshi. Ibyo ari byose nuko nyine mufite uwo mwihariko w'imyigishirize ihamye. Reka utubwire, bo mukorana mute mu buryo bwa connection kugeza ubwo mwihuta kuri uwo muvuduko? Urakoze cyane. Iyi ni prive nk'uko nabikubwiye. Umwana n'umwigisha nabi, aho kukomereza aho ngaho, azagira gute? Azahava. Niba utangiye ufite 90, ushobora gutangira umwaka utaha ufite 50 cyangwa 40. Icyo bishatse kuvuga, ibanga nta rindi, ni ireme ry'uburezi rituma ababyeyi barerera hano bahagumisha abana babo, ndetse bazana n'abandi, kuko dufite imibare myinshi nk'abari kudukurikira hano. Umwaka utaha turaba dufite kugera P6. Ukeneye kuzana umwana wese, amarembo ageze gute? Amarembo arafunguye. Okay, byiza cyane. Reka noneho tugiye gufata aka kanya dusuzume ubuhanga bwa bano bana. Ndabizi muri abanyamatsiko, ubu hari utagiye kwibaza ngo ariko se ngo nk'uwo nguwo ngo wasohokeye akarere akajya muri iryo somero, reka tumwumve nawe, twumve imvamutima, twumve iryo jwi rye, twumve mbese byose bigende neza. Ndabizi muri abanyamatsiko. Dushimira umuyobozi w'ikigo. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Thank you. My name is Irakoze Hero Gray. My class is primary 3. My school is St. Maria Montessori. I am 7 years old.
Happiness is what everyone needs in life. Happiness means something that gives you joy, smile, and laugh. I hear my friends saying having rich parents, pray, eat sweet food, make them happy. It's true, but I ask myself, how all those things come without my parent? On topic, what makes me happy? It's my parent. My parent can plan on paying my school fees, buy food, toy that I can use for playing, and clothes make me look smart. These all bring joy to my life. ngira ngo murabyumvise ubuhanga bw'uyu mwana waserukiye kino kigo by'umwihariko na kano karere ka Rubavu mu bijyanye no gusoma neza icyongereza. Uyu ni umurezi we, niwe umuba hafi umunsi ku munsi. Turagira ngo atubwire ibanga bakoresha cyane cyane. Murakoze, nitwa Uwizeye Tumusifu Aline, ndi umurezi mu kigo cya Sainte Maria Montessori, nigisha imibare, Kinyarwanda n'icyongereza. Ibanga dukoresha mu kigo cyacu, twe twakira abana bose, ariko tugira gahunda yo kwita ku mwana ku giti cye. Hari uburyo ufata abana ukabafata nk'aho bose bari kuri nivo imwe, ariko twebwe turavuga ngo ese uyu mwana afite ubuhe bushobozi, afite hehe, noneho afite imbaraga nke, ni gute namufasha. Iyo turimo kwigisha ugenda umwana ku wundi ukamenya ngo ese ko nigishije nkabona bari gusubiza ntago basubirije mu kigare, ese buri wese namugezeho ngo menye niba koko hari icyo yamenye. Dukoresha uburyo bwo kwita ku mwana ku giti cye kuruta uko tubafata muri rusange. Ikindi dukoresha, nk'uko umwana wacu yitabiriye amarushanwa y'icyongereza, mu kigo cyacu dukoresha indimi enye: Igiswahili, Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa. Umunsi wa mbere no kuwa kabiri no kuwa gatanu dukoresha ururimi rw'Icyongereza, kuwa kane dukoresha ururimi rw'Igifaransa. Ikinyarwanda ni ururimi rwacu gakondo, narwo ntago turusiga inyuma, turukoresha mu isomo ry'Ikinyarwanda, ariko cyane cyane ababyeyi bo muri privé baba bakeneye kugira ngo umwana amenye ururimi, nacyo tuba tukizi ariko tukiga nk'isomo nyirizina. Ubundi ikindi gihe tukibanda cyane ku ndimi z'inyamahanga kugira ngo turusheho kugaragaza itandukaniro n'ibindi bigo bya leta. Ikindi kandi hano mu kigo cyacu tugira isomero, tugira umwanya wa nyuma y'amasomo, dufata iminota 30 abana bakajya muri library bagafata ni mu isomero mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda, bagafata ibitabo bagasoma bafashijwe n'abarimu, bityo kugira ngo bazamure ubumenyi bwabo. Tukagira n'ibitabo bisanzwe bigiramo, turabibatiza bimwe bakabisomera mu rugo, ndetse tugira na gahunda udukino dutanga, tuba turimo amavokabulari atandukanye bituma umwana arushaho gutekereza. Kandi twashyizeho gahunda y'uko niba umunsi ari uw'Icyongereza ni Icyongereza, haba mu nzira, haba ku ishuri, haba turi kurya, haba turi gukina, bityo abana bacu bagakura bafite ubwenge kandi tukabatoza ikinyabupfura, bakamenya ko burya umwana mwiza agomba kuba anogeye Imana, ndetse n'abantu turasenga, tugakina, ndetse tukaniga. Murakoze. Nkuko nabibabwiye, abana bo muri kino kigo bigishwa n'abarezi b'abahanga, cyane cyane ko bafite ubumenyi buhambaye. Ushobora kwibaza noneho ururimi rw'Igifaransa rwo hano barukoresha bate? Hari umuntu ushobora kwipresenta ariko kumva ntabishoboye. Reka tubanze tuganire na teacher wigisha ururimi rw'Igifaransa, arabanza abibwire ndetse mu rurimi yumva, mu gihe nanjye ndiho nkoresha ururimi benshi mwumva hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Tuguhe ikaze ku mwana ati. Merci beaucoup chers journalistes. Je vous encourage de nous avoir rendu visite ici à Sainte Maria Montessori, l'école qui se trouve ici au Rwanda, à Rubavu, dans le district de Rubavu, secteur de Rubavu, dans le village de Murambi et celui de Buhaza. Alors, nous vous encourageons de nous avoir rendu visite en ce sens-là que je suis un Congolais natif de Bukavu, de la République démocratique du Congo à Bukavu.
je suis venu ici pour l'effort de la qualité d'une bonne éducation de cette école. Je suis un francophone, la plupart des fois. Quelquefois, je comprends le Kinyarwanda, même si ça me semble difficile à parler, mais je comprends justement. Le fait que nous enseignons aux enfants pour que les enfants puissent nous comprendre et comprendre ce que nous parlons, c'est premièrement d'abord, nous faisons aimer parce que je suis pédagogue, nous faisons aimer par les enfants, d'abord l'affection entre d'abord les enfants. Avant d'apprendre les jeunes, il faut d'abord les connaître. Alors, ça nous demande de s'amuser ou soit de se faire ami de l'enfant pour que l'enfant sache la parole, donc les expressions que nous utilisons. Justement, ces enfants vont nous montrer, nous démarquer eux-mêmes parce qu'ils sont déjà matures. Ils vont se montrer, nous montrer ce qu'ils ont étudié avec nous. Nous disons cela parce que nous savons justement, nous avons l'espoir en eux, nous avons l'espoir contre ces enfants que nous sommes en train d'enseigner parce qu'ils nous aiment, même nous aussi nous les aimons. Justement, nous vous disons grandement merci. Nous allons serrer le micro à cet enfant pour qu'il se parle. Il parle le nom de l'école, il remercie les parents. Merci beaucoup, je vous remercie. Oui. Chers aimables parents, son Excellence, Madame la promotrice, chers enseignants, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je m'appelle Mbabaz Meris, élève de la 3e année primaire Sainte Marie à Montessori. Je vais vous lire la lettre patriotique et scolaire. Soyez attentifs, merci. Notre patrie s'appelle le Luanda. J'aime beaucoup ma patrie et mon école. J'aime aussi les habitants du Luanda. Les Luandais sont mes frères. Le drapeau de ma patrie a 3 couleurs très jolies qui sont la couleur bleue, la couleur jaune et verte. Nous saluons le drapeau de ma patrie avant d'entrer en classe. Nous chantons avec attention et amour rwandais. J'encourage nous auditeurs, parents qui nous écoutent dans différents coins du pays du Rwanda d'amener ses enfants ici à l'école primaire Sainte Marie à Montessori, l'école qui fait la différence Rwanda. Je vous dis et vous remercie. Je m'appelle Dushimi Malakarex. L'école s'appelle Sainte Marie à Montessori. Dimanche. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je vais me promener avec maman. Je porte un pantalon, un manteau, des gants. Je porte des bottes et une chape. Et vois les grands pandas, bras et noirs. Je vois les éléphants. Je vois les pélicans dans l'étang. Ensuite, je mange une orange avec maman. C'est une belle journée. Allez, marchez comme ça. 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 Okay, do like this. Marchez comme ça. Allez, marchez comme ça. Go. Allez, marchez comme ça. Allez, marchez Do like that. There, in the camera. Allez, marchez That's in the camera. Allez, marchez comme ça. 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 Allez, marchez You do like you are greeting when you reach there. Like Allez, this. marchez comme ça. Allez, marchez comme ça. You breathe, looking in the camera. Breathe in the Allez, camera. marchez comme ça. Allez, marchez comme ça. Allez, marchez comme ça. Allez, marchez comme ça.